goceng kami goceng. Ya, hadiah 5 ribuan kami. Semua yang ada di mobil serba goceng atau serba 5 ribuan kami. Ya, sesuai kebutuhan dari semua biar panjang gede kalian goceng. Bakul, tampang plastik, bunga, kembang, ember, panci, langsung semuanya serba 5 ribuan kami teh. Goceng kami goceng. Mari teh, mari kok, mari cingnya yang ada di rumah. Mumpung lagi promosi para bos satu. Oke, permisi teteh, permisi kok, permisi buat PRT yang ada di rumah. Mumpung lagi promosi ya teh ya, mumpung lagi promosi akhir tahun. Semua yang ada di mobil perabotan dapurnya dan goceng kabeh tanpa kecuali. Mau gede kek, mau kecil kek, mau panjang kek, mau lurus kek, mau bengkok kek, mau keriting sama goceng. Iya, sesuai kebutuhan teh, sesuai kebutuhan. Iya. Mari teh, kumpulin beh. Nah, semuanya yang ada di mobil goceng kabeh goceng. Masuk ember-ember, bakul-bakul, duduk saji, panci, mangkok, langsung irus, saringan-saringan, serok-serok, panci-panci, langsung irus, mangkok, semuanya serba 5 ribuan kabeh teh. Goceng kabeh aja serba 5 ribuan kabeh. Mari teh, mari kok, mari teteh, mari mbaknya, mari gocengnya yang ada di rumah. Mumpung lagi promosi ya, mumpung lagi promosi. Perabotan dapur, semua yang ada di mobil goceng kabeh goceng. Ya, hadiah 5 ribuan kabeh. Goceng teh goceng. Iya, ember goceng, bakul goceng, duduk saji goceng, pot bunga goceng, gelas jumbo BM goceng. Iya, piring keramik es sama goceng. Sama sendok-sendok, garpu-garpu, asbakli sama goceng. Termasuk bola karet, bola gambar goceng kabeh teh goceng. Kapan lagi teh kalau nggak sekarang? Mumpung lagi promosi ya, mumpung lagi promosi akhir tahun, silakan. Semua yang ada di mobil goceng kabeh itu goceng. Iya, silakan bos, silakan. Para bosan teh, para bos rumah tangga, lagi murah, mumpung lagi promosi yang serba goceng atau yang serba 5 ribuan kabeh. Ya, ambil teh, ambil kok. Yang jauh boleh mendekat ya. Yang dekat boleh merapat, yang rapat boleh kumpulin beh teh, kumpulin beh. Iya, goceng kami goceng. Masuk bakul-bakul, ambil yang gede-gede sekalian. Bakul TH 18 sama goceng. Bakul jumbo goceng, saji goceng, saringan-saringan jumbo goceng. Iya. Parutan-parutan goceng, pisau dapur goceng. Iya. Asal jangan orangnya aja goceng. Iya, barangnya aja goceng. Mari Pak, mari teh, mari Pak nyacing yang ada di rumah. Mumpung lagi promosi ya, mumpung lagi murah dan mumpung lagi promosi akhir tahun, silakan. Semua yang ada di mobil goceng teh tanpa kecuali. Iya. Ambil yang gede-gede sekalian teh, ambil yang gede-gede sekalian. Mumpung lagi murah, silakan. Mumpung lagi murah, mumpung lagi promosi, silakan. Semua yang ada di mobil goceng teh goceng, apa kecuali. Ya, mau gede kayak, mau kecil kayak, mau panjang kayak, mau lurus kayak, mau bengkok sama goceng. Ya, janda muda kayak, janda tua sama goceng. Ya, hati-hati goceng. Ya, mari teh, mari teteh, mari kok nyacing yang ada di rumah. Mumpung lagi murah, mumpung lagi promosi, silakan datang lagi si abang yang serba goceng. Sudah lama nggak datang lagi deh ya, sudah lama nggak ketemu lagi, langsung diantarin lagi nih.